Yambira Punamo Sharangthem Sharma Impact News ki Manung Taramnok Sare. Nasiki Manung Honaki topic say Catholic school ki transfer ki crisis ki matang khana janabani. Yes, Haptam ki mamang ki Kanchipu ki Deliver Catholic school ki principal transfer to one heavy matanga school ki particular Satra Singna Madu sit in protest or Aduki Makatarak Pada Amu transfer to was Yaro have a say Henakanaba Amu class boy coaching Torpa Catholic school Mayama Yokshalak Satra Sing Satra around listing home ki 33,000 around students in say Hapta Amadi around class Yogo Pangakaba class Atakitaba Swagi Matang Aduga men on a transfer number of Morakanda school sing Singi Satra simply was Satra sing class boycott Torpa boy class Yogo Pangalakaba so I say Chumbra Aduga yes transfer ki Karigi policy state administrative policy sing the Satra communitana Yokshan basis Chumgadra and plus Nammi Haiduna so Hector transfer to way Haiduna so me a transfer to work Ozama transfer to work principal transfer to way Sab Saba Madam transfer Ponto to Togusu to Wom Tok to Rahabi Matangs to Puna Tanzani, Lone Legend Bit of guessing day. I get it to Pampi to say Manjit Sharangthem, President all Manipur stand Unine, I Manjit Putaram Noxer to Manjit, oil Legend Bit of say Mobi President Editor Skills Manipurne, Tamu Sutaram Noxer here to Pamini say Sougrakpam Sumatibala, Secretary all Manipur student Guardian Association, Sumatibala Sutaram Noxer, Yanan say Sumatibala. But school sing school da mahiroi khoi angang sing school chalak tawa hapta ama kari mayum da class boycott tawa sit in protest torpa swagi matang se songi transfer kari police no tonganam khara nei kona la so school chalak tawa kholak tawa adu hapta ama kari moi academic atmosphere da akai pirak pase yana na guardian da pauri ba wakalon se kari no sini mahiroi ma hapta ama school chalak tawa haibe sida Angang Katana Mama Pada Yamnunga Taba, Mama Yonava. Habidi no my school Jatabatam da Angang Sukimatic Mami Habise. Adona Masida Makona pre time the Lerapa at the Gishum, the Magi Academy atmosphere Yam Shauna, Akaya Pirapa. No Magi Magi routine walk when a Lerapa Sida show disturbance Mayama Pirapa. Adua Yariba Maki school singer show. Suddenly problem Mato E Haraga. Angang sing si karigumba hiram kharada hekte academy atmosphere da tainaraga tawbase masisu akhogi wakhalon da di yamna masi aran pot amane na khalle aduga administration gi oiba posidi internally adum shop tawba aduga lairiba satage academy atmosphere da hakthing na amadi na koina na adi makhoina saithing bi base lai su tamma tamda magi learning teaching process ta akai ba pi besidi masi samle sa amala le na haininge okay aduga mkhata ni se tentak nam tanga thamtai madudi huji phogda mukna base transfer to way aro habani satra gi kari gi maikai gi haidesina aduga administration gi site na transfer tawni habi decision hana loru bane mukna base adumak mkhata na leibra na taga mukna base wari sanaraga koi resolve tawre habi gi pom sum phangjaba haitai ise te kari latest update kari masi Kanchipur Catholic si moigi father si transfer to we matam jade adi before academy session na tabani na aduga lakadori be April 13 tagi su makhoi gi angang singi exam si mathang disang sina lairapa aduga tang April ke tang ahum dagi horopa duna still now ngasi bawa makhoi si makhram kha kaya gi khoi gi student protest ama madana mayam ma sathare adubu sadali ngasi isang ikhang khanghodana Luckily, Labo Pava Hagadra, Mogi parents, teacher, students in a Catholic Salaga, Habadi Makogi, parents in the Apamba, Sata Sigi, Aduki Apama Mosingi, Pundo Ganda, problems is settled of you, Adona Academy atmosphere, the Masia Kaiba Pibigano, Hadanata with the game Bishop Kambuna, 24 hours Kim Matumda. Adi akhoi khanghan jage habadagi akhoi chatliba parents ki side tagi ojagi side tagi yaroi haidana adumaina tawdana ngasi si makhoi gi father gi transfer gi si handu e habagi power madi phange adumasi sumam gadaba sumale okay sumam gadaba sumale adu ichi ngasai ki subject to correction April ki ahum dagi khongjang ai kam March haiga dorum dong mali kam March haiga dong thank you Manjit wari chanabai pawam de se su lere aduga yes yanaba purakhiba gi pawam de ningbung bung tare madumang se hek pai drabina karai bhoba confirmation oi bano do sen thambiri se Manjit ki side ki strike sing se yes AMSU ki side te su thoidokna transfer to phai natraga phatte haibi draga su class boycott torokpa satra sing kai sing school tamba phangak taba sing do yaning daba ulakpa gi phibam dune AMSU ki side te di latest development kari paw lebication Manjit mapung ina kenogi Catholic Missionary Society ki Bishop House ki
father reverend sing aduga Catholic school gi father soni contact tore lai association do house bawge update information do kamai kamai lai ga film do almost Catholic ki PRO na su resolve tore habagi chorok perform makti khoi de su perform tam da mai thambire do mapung na AMSU gi ai kidi thamjani form jita sing na mangan gi ba matam sing ai tare chhatra sing gi hadi transfer policy khoi gi bisho house tagi thangdarak dramon kan da chhatra sing gi mangan gi ba khoi mogi matam dudi mankhat pada awabam ka ogadam ni tare from di asugumba system si Catholic missionary sing na su matung dudi thondana ba wafam ji thamjani hata no okay tawbe maroina Catholic school gi kari gi crisis se admission gi kari gi matang da akhoi gi mingchan ba ya yadi haibagi kari gi matang da yamna class chathabangam dana leihiba khothiba khara di yawre adu I think this is the first time internet crisis ta maram ora kanda first time oram dupse tamo mamang da su leram badi adu khara tang na thokpa thok ni madudi principal transfer tawgani haibagi matang sina maram ora kanda ngasai gi school kari sing class boycott torokpa sit in protest torokpa punamak Catholic school gi as a whole class boycott torokpa pibam je tamo kamai ubi mase transfer kari gi policy si Manipur gi as a whole private school Catholic school government school colleges tamo kamai ubi transfer and the posting is a my administrative convenience ki administrative authority in tawbani government gi wagera Catholic society gi wagera or private companies gi wagera adul idea transfer tawasi mafam matam chabra sadabra adegi transfer tawgi maram ma transfer tawasi dida se principal wagera oja wagera ma ji transfer tawtar gadi ma transfer tawasi maram ji sini haiba ma adegi natragana hoji khoi kaimta khoi da ma transfer to da soi da area da to ma smana khama thamanning ado atopa mana waza haibasi amaga ai khoi gi mot di aduga mahiroi sing mot di waza ji loi chama bam thoi ama chakraga ama lakpata ka hana maduda afoba fata ba yam khena mam lai deng ai advain thamjaning aduga waza sing kharana su mafam ama da leng da leining mudagi transfer to gu ganda khoi mahiroi sing di injal lai strike to ma jo khoi thengna da sunate am yaure khul le kai injal su dum yaw da sunate adu sigi incident simak aduni adani haina khona dom da hairu bodi noite la idi transfer tori bagi motive to ne adu strike to the motive to ne adu gi behan si kai mokra laibra jo ko ying de yaro maram de kana da strike to bosi de ta satra na strike tor ko da khoi gi mahiroi mai masing tamba yadana ba natra kai na ro tor ko sia ato pade tor ko de gi academic atmosphere kai ro kan da khoi waru na ni satra na madu tau chum de hairi ne ba ala moi masana mo sit involve to salaga moina academic career kai lo ko se si yam laibok thibane nai thamjani ne ba ana sai da to jani di strike state da atopa makhal gi strike khara moina school da moi waza transfer to honing da ba gi to bus da tongan ba strike mayam changchen bi ayo like them taman ba like tamas da makoina se koi black belt step gumba adigi Catholic khagi moina hojigi administrative authorities si Catholic mission kangbu mina Catholic mission kangbu school si changba yaroi gai gumba sam tongan ba strategy to biya aduga mogi like di soina tamno bhona ga dongne ara mahiroi sina larik tamning ta bi thak ta lai basi karai de gino haibasi mati khoi thi do gom changi masi thi do hogdra ga di si sina chana bi moiraga ozan injan borgana ozadu punishment pi tare araga satra singduna tamning de bana traga strike tor por gana kari gi no moina sigi stage ro yore isi ai thiraga madu solution ma thiubam changi na traga di oji sarlosu thambi ba Catholic mission school singchida transfer and posting policy gi mari lena strike tor sina ahan bo iram ba habdo thokti thongani adorga su mapan thona yam paksana to bosi di handak oirak panina handak ki issue je khoina irai laina aita samjalaga oja transfer tor bodu transfer tor roi strike loire harga sa de lotion man natab swagi behind the scenes manu da gari kana gi khud yaw ge je ai di thidu ba yam maru ai nai khal matung thok tan okay iche sumitibala hujiki lai u habje yes transfer se amorum da herdi bishop ki kari gi Catholic ki organa bishop ki kari gi head sing masigi transfer policy transfer to ba masigi decision lojabani aduga amorum da transfer ki policy se akhoi gi mosai sinari se prerogative ai duni taungba magi decision do adoi da kaisu hangdo hongjin ya da ba khotaba phim su loitali not only the school gi principal khak datana to pa cho sarkar gi posting da su kari gum transfer na tragana mi ma no khan pa kan da base leiri ba sarkar du gi administration chalai ba mai gi institute du gi base taunung ba mong gi kano duni du karim kan da yes maram chaba chadaba maram di khangning ba de dum phau dab din te sigi matang china mu khara ko na mu la su se maroina motive behind handaki Catholic ki se sum haina ba da oja transfer to di transfer to na ba sa train jel gi strike to hon bi ofum su lai tab din te Catholic school ki kanchipu ki particular yin kanda
तसेंग ओजा हजिक ओरिबा प्रिंसिपल दु याम हेन फबदगी स्कूल की छात्र सिंदुना थादोंदबगी कनोदुरा नथरगना करी करी उबा फंगबिगे सनि मसे जनरल व्यू ददी मसागी कैथोलिक त लैरिबा प्रिंसिपल सिंगसी अदुम कैथोलिक खत नतना इवन मिशन स्कूल खुदिम अदुम चप मानरंगनी अदुगा मसी कैथोलिक न हेना यामना थोइने हेना फदना तवो ओरंगनी हाबिदि आगी वाखलोंददि थाजते अदुगा मसी लैरिबे स्कूलदुदा तमिबा आंगांसिंगना स्कूल दुगी इंस्ट्रक्शन द चप्पा हाबिसिदि महौसाने ममा मपा ओइरगसो अदुगा मसी यामना एकेडमिक लाइन दे येंगगदि मसीगी तौरिबा थबसिंजे तहोइदबा थबा अमनेना खले अदुगा मसीगी मांगजबसिना अंगांगदा कयागी मति मांगके हाबसिदा अंगांगी एकेडमिक एटमॉस्फियर दा नतना मागी बिहेवियर दा अदगी मागी मतम मांगहलपसिना मरम ओइरकांदा संगकपसिदा अंगांगसिंदा अदुकी मतिक सौथारे इ हाइतारे अदुना मसीगी उम्बसी यारिबा मखै अखोगी बिशप कैथोलिक की इवन मिशन स्कूल खुद की अथॉरिटी से बिशप ओइबनीना बिशप बिशपना मिशन स्कूल तौनिंग मौंग तौब अदगी अखोगी रबर स्टाम्प दौने हेक्ता अखोगी लैरिबा मिते मचासिंग कैसु ओइदना खलपा इवन मसीगी पोसी याम सेंगना हारगदी हदगी थोइबा कैथोलिक स्कूल ट्रांसफर तौबगी थोइबा प्रॉब्लम सिंगसे याम सेंगना आइदी मसी मरम चादेना लौजे अखोगी वाखलददी ट्रांसफर से मरम चाती मतंग चाते मरम चाती हाईवे वफम रिजन थंबिरिसे ट्रांसफर तौबसु बसी खितंग मरम चादे काइना बिफोर एकेडमी सेशन तौबो ओरगदी मसीगी अखोइन धना फमदना खोतना एकेडमी एटमॉस्फियर अकाइबा पीदना आंगांग सिंग पेरेंट्स सिंग ओजा सिंग फमिजु थोमदबा याय अदुगा ट्रांसफर तौरे हाइदना स्कूल अमगी ओजा ट्रांसफर तौरे हाइदना आंगांग सिंगना धना फमदना खोतना तौबसिसु अनि मसी मरम कया इसा सादबरा बिहाइंड स्क्रीन कई लेगे हाइबा पोसिमा अखोई एज ए पीपल नॉर्मल पीपल अमा ओइना मसी याम कुपनि गेंबा मसंगी हाइबसे आई मसाइदा सी वाखल से थमनिंगे ओके मंजित मरोइना हुजिकपुदी यासनबगी फिल्म दि लाख हाइबे पॉम दि फंगे अदु यासनबी फिल्म लाख पस्ता लाइबा क्वेश्चन दे ट्रांसफर तौगेना मोय ऑलरेडी डिसाइड तौरबने यस प्रेशर नंबर मोरगे हंदोपि फिल्म नि सम नारकांदा स्वाइ लाइसे प्रिंसिपल दुगी मागी पर्सनल येंगपकांदा थोइदोप ट्रांसफर तौदबा यादबा ट्रांसफर तौदबा यादब फिल्म हमदे इंगमदा बिशप तसु लेतबदी माले यस अकॉर्डिंग टू द प्रेशर मासे साथै करिगी प्रेशर लाकुदर मरम कांदा ट्रांसफर टू साइगी कैंसिल तौरकांदा यानबी फिल्म लाइमिना स्वाइदा अइना मंजित इहाना हंजनिंगी से मरोइना साइगी करिम कांदा साइ ताउविंदि थम्बिबा यामसु फजबा अमरोम दाहरदि से कोई डिमांड तौरकसु खरे हेना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एकेडमिक एटमॉस्फियर करी क्लास सो तरम मोन द ब्लैक बेस थेटपा खोपगी हाइदु थम्बिबा अदुआइदु फजना सोमगी एडमिनिस्ट्रेशन कांगुना ताबिरसु दुमदि याबा दुगा आई सुम येंगबदा करिम कांदा नॉट ओनली कैथोलिक अदुगा नॉट ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली गवर्नमेंट की करिगी डिपार्टमेंट सिंग येंब कांदा नसाइगी प्रेशर से खरा याम कंद्रगदी नसाइगी एडमिनिस्ट्रेशन टॉप कनोदा लेबसिंगी इता तादबी फिल्म दि ले स्वाइसे कमाइन थम्बिनिंगे सेन मपुंगइना कोई एमसु की साइड तेगसु प्रेसिडेंट मेना मदम कन अदम थमे अदि मूवमेंट से के गुंबा हाइरिबा ट्रांसफर पॉलिसी मतंग कोपना सेटलमेंट अमा परक्त्रगदी कोई सम काइंड ऑफ हेजिटेशन नत्रगना सम स्टेप फॉरवर्ड चंसन गन हैव से मपुंगइना से कोइना नैनबे आरि से कैथोलिक की फादर से ताम से कोई मिशनरी स्कूल खुदिंग मक कहता चाही मरी ओय अदा हाइरिबा कैथोलिक स्कूल की फादर से चाही अनि मखाइ मुक स्कूल तुदा छात्र सिंग लोइनरक पसेदा ngसागी छात्र सिंगना अदुगा ओजा सिंगना थमको मतमदा मासे लोइनबा नुंगाइबगी अफुम मुखसु हापे थम्मी अदुगा मसागी ट्रांसफर पॉलिसी से साइड कैथोलिक पार्टिकुलर नैनबे यारे से कोइगी बिशप हाउस तगी कोइगी मोगी फादर सिमोन हाइब्रा रेमोन हाइब्रा सिमोन हाइब्रा अदुना सम क्रोर खरगी लोन की मतंग आंगांग सिंगना छात्र सिंगना ओजा सिंग फुंगरोपद बाइ थम्मी से कइना कान सागी हाइरिबा पार्टिकुलर कैथोलिक स्कूल सिदा अखोगी ट्रस्ट समगी मखादा सोसाइटी की मखादा कैथोलिक मिशनरी सोसाइटी की मखादा लाइक लाइरबा सिंग मरोइन मिशनरी सिंग की ओइबा दुगुंबा मिशन नमगी मखादा लिंखलेबा स्कूल सिंग से ह्यूमन रिसोर्सेस साइड मर्चेंडाइज ऑनथोरक वाइदरे बिजनेस ऑनथोरक आदि फादर सिंग की मरक्तसु सिस्टर सिंग की मरक्तसु आई सोसाइटी की नमक्ता वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी मक्ता कंट्रीब्यूशन पीब मिशक अमनि हारकांदा अखोगी स्कॉर्पियो तोंगपा बोलेरो तोरकपा इट बिकम्स ए लग्जरियस लाइफ अमदा लाखपा फादर सिंग सिस्टर सिंग यावदबसु नते हाइतारे मरमदना ngसाइगी अखोगी लाइबा तंबीबगी अमदी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिदा छात्र सिंग से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯞꯇꯤꯞ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯊꯝꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕꯗ ꯇꯧꯕꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ओके तामो तामो की मोर्चो दुगा इवन कनो तो मंजित की मोर्चो सब माने मदुदी एकेडमिक एटमॉस्फेयर दुम दी कायहंदना अदुम चललमगा प्रोटेस्ट हम दुम चंगबो याब्रा हाइबे फिल्म दुनी मसिगी वाफम सिंसे अमुक खरा मुक तोंगान थमगा दामो एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव की लौरक पॉलिसी प्रोग्राम सिंग सिदैदा छात्र सिंग करिम कांद होय सुंतौ तो बोयाती हाइबे दिन चदे तामो सम सम नारे कांद तंगाई फरक्टरदी अदो आइदु प्रोटेस्ट याम का हने यानिंग दबो ऑर्डी प्रोटेस्ट तुम तो गुमदि थोपने बट इन मणिपुर ngasai ain su thamjabduni tamo yam common obi dong tore transfer he torok pa karom he toradi swaije dharna he toba sit-in protest he toba to where ta harak kolok poi maram amdi leitab dinati sam sam haraga tamo samay karai droma tamo policy natraga kariguma decision nama mana ngam mayon da punana bhonarak pada satra singse khulai na sinarak pusu yawro bajalani sam sam haraga ngasai so ai kitang thamjari satra singse dum samdai khulai sine jiro khosi aninge even satra da natana khoi civil society organization lobuda sometimes policy gi khulai wen sina je khoi yaw man ba thodok se adum theng nei ta sena khoina madu uru ba khago ba natram ne yawi hai udi yadaba yeng badi man ba se karigumba local area am de kana gumba official transfer to kanda civil society organization yokselugumba adigi local body yokselugum sum sum thok ta natte laidi karai de no da christian missionary bu oro government bu oro transfer posting gi policy khak phajna dai tab gi ne transfer posting की policy दो लड़का within the policy transfer तोड़ कांदा posting पीरे कांदा कनाम तर मधु against ngang वदा high वदा तानिंग का दबो पोल ओइड बने अनो अदु लाइत्रम निना authority जना मागी अपाम होजी मंजिन तापी की बा मखोई की अपाम खल तब याब मी खल का थांदो थांगिन तबगी दुना ओइर मगदी मधु मिशनरी स्कूल वगैरह अधिक होजी की क्रिस्टियन कांबुजी वगैरह नत्र गवर्नमेंट वगैरह मधु खोई लाइब थीबने नै थमजनी मरमदी गवर्नमेंट जी सिन बखुदिंग दा ऑफिसर करदी उरुले चेंज तौबा अखोई अदुम थेंगनादबा दे लोइ थेंगनै होंबा यादबा मी खर खक नतन अतै दि लोइ होंगे सि चटनबि ओइना तवय मरमदि कनदा थबक तौबदा खुलोगदबा मान हाबा तागदबदुने मागी एक्सपर्टीज दु लौनबो होनरक्त्रे होजिकि क्रिस्टियन मिशनरी स्कूल दा लैसिंगिजो ट्रांसफर पॉलिसी दु मखोगी बा रूल्स एंड रेगुलेशन मखा थमगा अखोगी परीक्षा लोगिबदगी ना मथंगी एडमिशन तौरगा सेशन हे हौद्रिबोगी मरखिदा लोइ तौगदौनी नत्रकना कोई समर वेकेशन मनुंग द तौगदौन हाइबन सिंग बकै गुम खरा अमा तोहनिंगेबा अदु मथक होजि लोरेजि हेड मास्टर हाइबजि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नि मागी बा तोंगान बा पॉलिसी प्रोग्राम सोइ लेबमते मागी पॉलिसी एंड प्रोग्राम जी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेशन दगी ना अंटिल एग्जामिनेशन तबोकी मनुंग जि इंप्लीमेंट तौदोइने होजिक सी सेशन हगुलको yang yang larok batam sida मागी पॉलिसी प्रोग्राम याम दु माना खंजरम याम दु तौगेन खलगा मदु ngam दन सखिदोरने another head master lakanda मदु तौबा amdamna ta tawing da basi yaudab na tem ana swaisdane ba kona transfer posting to kasida mafam matam am khak changi haije ana magi yamna personal ina koina fai natra phati habigi nei narugna ta ba mi khudima ki oiba magi idea knowledge adegi kana sulu levam to kunina madu sinarga satra sing du afaba lambi da lamjing da bhona baji oja khudima ki mathaw waru kunina oja du gi afaba phata bagi wakal thado ga magi lejari ba knowledge du anga hindu da pina bhona banina madu gi potu tana bhona bai kairak pudu gi awab du ne ana si thok tana bhona bai sudi authority gi mathau ne ana masagi catholic school ka khoina hojik pudi wahu do na particular kanchipur de hodokhi bo eraga su as a whole missionary school catholic mission gi makhale mayam ji loina general transfer orgadi wangang masi strike to buji hadaram gane kari gi tamu ta kanchipur de leba catholic school gi principal amakak transfer to godori no haiba question ji hangdiara oy magi aranba kari laikre mana aranba kari tore in the mid of the session si to boy abra khai ji position ji tholai ne aduna ni asagi satra si injan gere injan loira locality na sagur kere sagol loira mingi gi wa form da hangning bang ko poli adu gi bani da ana
ट्रांसफर पोस्टिंग देदी हंगनिंग वाखलों जी पोक्तना बा मागी लंबी में थीमम सेमम थे सात्र सिंह दुबदी अंगांग हिंगनी क्लास 10 तंब खाना ख्वाई चावनी अदन मोइ दुबदी कायना खंपोदे मोइ इमोशनल ओइबा एरिया दुदा मखोय गा नुसिनाना लेमिना म पोलम सखिन हाबि नोय तब दुरम जे अद लाइदी मधुगी मरुमदा कनाव मखन कुतों चाव लौनो हनबदुदी अखोय मतम जा थेंगबोम दि मथौ ताय नै थमजनी ओके हाइदी याम सेंगबोनी मदुदी ट्रांसफर तौगिबसे मरुम चाबा दुगा नत्रगना करिगुंबा ट्रांसफर की चप चाबा पॉलिसी प्रोग्राम हम लेजरगदी तौहि मतमदा थोदोंना यानिंग बंत्रगा यानिंग दबा हाइबो फमसे थोलक तबसु याबदी याबनी मसिन ताइदी पॉलिसी प्रोग्राम हम दिलेत्रे तसेंग तसेंग हेक तौनिंग गान तौनिंग बै फेमनि सम सम लाइव फमसे से सुमतिबिला यस नसाई की ट्रांसफर करिगी मतंग सिंगसे ट्रांसफर खकी नतना करीम कांदा मिंग चनबा याबा यादबा से नहुदी याम लेग्रे हंदक से ट्रांसफर की मतंग सिने ट्रांसफर की मतंग सि लाकपा कांदा proper साइकी policy program अमा खक्सु कैथोलिक ओरसु पुन्ना मिस्टनी करिगी स्कूल सिंचे लेबम दे थोकनी अदुगा so far as policy program is concerned state की हाइदी गवर्नमेंट की साइड तेसु मधु चप चाना हाइदी इंटरफेयर तो उमरी थोक प्रेंग खली सब यंगजन बम थोकपा policy program थमना बोनो बदा अदुगा करीम कांदा कोई हंदक सिबुति खरा तेले याम सांग बदिना त्रेसे बोरुम धारेगा क्लास हान बदा कांचीपुर खक्तदा चिटिन प्रोटेस्ट थरम बने अदे मखा तारना पुन्ना पुजल कांदा कैथोलिक स्कूल की करिगी क्लास बॉयकॉट न सिंग बथरकपा यस मतम गदि खरा तेले मांगदी मांगरे तेल सु तेन मांगदी मांगरबनी स्वाई की एरिया स्वाई स्टेट दा करिगुंबा कांदा कोई स्टेट की सरकार की एजुकेशन मरुन एजुकेशन डिपार्टमेंट की करिगी इंटरफेयर तौबा अदुगा यस पॉलिसी प्रोग्राम की करिगी मतंग ददी तौरिबा फिबम सिंगसे अपेन बोयब्रा नत्रगना यस खरे हेन तौरगदि फदोमने पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्लस करिगी थिंगिनो करिगी तौटुना हाइबसे मतम मतम दुगी मतुंगिना मरमदि फॉर स्टूडेंट वेलफेयर की ओरपनिना मतम चाना लाइक तमनबा तमनदबई ऑफम लाकपनिना छात्र की मांगजे बोयबनिना पालिब सरकार दो तुमिन लेसन यादव दि मांदे कमाइ तबिंगी मसी सरकार न तुमिन लेसन बेसिसु याम लाले काइना हौजिक मणिपुर लेरिबा प्राइवेट स्कूल ओइरो अदागी कैथोलिक अखोगी मिशन स्कूल सिंगसी ओइरो अखोई बोर्ड की मखादा अदे गवर्नमेंट की एलओसी आवरकांदा लोइनमक लेबा ngaतनी मसी मखोइना अखोई प्राइवेट नेना प्राइवेट ngaता अखोइना खनबे यादे मिशन की सु खनबे यादे अदुगा सिगुम्बा प्रॉब्लम अमा थोरकपा हाइबसी सबसाना मागी ट्रांसफर की पॉलिसी प्रोग्राम अमा थमकांदा मसी इवन अखोई एजुकेशन डिपार्टमेंट सिदा स्टिल ngasi दगिना सही 2 decades 20 मुसे पॉलिसी प्रोग्राम हम थमदबा अदगी एजुकेशन के कानून सी चुमना सिस्टमेटिक लेना थब तौदबा मसिना अखोई प्राइवेट स्कूल दसु दुम मसिगुम इरांग सी थोक्तब नते अदोना मखोई अथॉरिटी लेतबदौना माना माना तौनंग मवोंदा इवन हंदक की कैथोलिक के क्राइसिस सिमक्सो मसी अखोई गी व्यू ददी अखोई नु उजबा हाइतारे अदुगा सोफार मान नॉलेज अखोई नु ओबदा मसी याम सेंगना हाइरगदि मसी इमु मनुंगी वाथो अमने लोबो याय अदुगा मसीदै सिदा कैथोलिक द सुंगाई अदगी सरकार गी द सुंगाई ngasai tamobi na habi kheba dumaina mi ama bishop ki director bo oiro sillo masi mai magi khusabi thamna na bo hona rakase masina sai thengna kana da phangge da ngasi mai masing tamiba akhoi gi nation ji gi figure oi gadori ba youth sing da dumak sai theng piba exactly aduga karigumba ama tawu matam da so angang sing si ayambana akhoi gi remote control dona remote amana tawraga sanabagi mawong hek lakpa masina akhoi gi tungi yumbrel oigadoine di mayam punamak hainaba hainaragasu madugi value yauna thabak tawraktaba hiram khuding makta akhoi gi sarta si involvement to hanbase masi yam sumde duna masi akhoi gi akhoi khara khaki mangjaba nate masina as a whole manipur state si oina akhoi mang ba yam chauna amang ba mu oigani aduna mahi masing tambada apan ba piba haibasi di hiram khuding makta masi akhoi on manipur student guardian organization gi oina di masi sumya ya janinde aduna any agitation am tawba matamda angang gi academy atmosphere da so oidaba कायरुदबा मवोंदा करी तौबा यागदगे हाइबसे अतुम दोइना साथरा कांदा तौबसिना ख्वाइदगी हेना फबा खोंथांग ओइगनी हाइबसे अखोई याम चेना थाजे माने तसेंबा मक्ति ngsaigi hek hek kaigumba pamdabo akhalon khangde yaningdaba khangde phongtuk narap kanda agitation changjalakpa adagi sit in protest torapa class boycott torapa mangjari yam sangna tawba tena tawduna mane aduga khwaitagi matugi immediate ngsaigi negative impact to the adverse impact to the chhatra sing duni tungi yombi orokadawa sigumba thodok sing se yam toina thonba phate aduga mase yaragadi zero ohengadabre sungthok tholoi da bhabni thonda bhaibista sab saba education oba even private ki ogera ama ogera masai se सरकार पालीबा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट की थ्रू द लाक्सन बम थोई हैबदी मतम चाना चाना इंटरफेयर तौब यानबा अदुगा तौन मोंगदा तौब ngमदनबगी फिबम अमददी पुरकप मथौ ताई हैबनी
Manjit lakse break ki matung laksake break ki matung nei pek news ki man huni yeng bi punam ke phamda thuna puduna laksake pek news me yeng ta dun lebyo break ki matung nei yeng bi punam po am kana taram noksari yes hujik wari chanarba matung da Catholic School Kansipur gi principal transfer togen torombogi wafam do hojik madu transfer tobogi wafam do handoe aduna masina maram orakanda sangjal number strikesing madudi hana student protest ki legre matung tarakpada class board ko ti kari gilen bafim sing do hando okanda normal classes resume torko wafam dunia du masigi crisis se postmortem masam torokanda hojiki manunguna ki topic कोई कैथोलिक स्कूल की ट्रांसफर मरम क्राइसिस थोकी बचे पोस्टमॉर्टम मचा अमगे तौबी तंजा जो लोकचगे अदुना यस मसिगी टॉपिक से ओपन टॉक थोकसराकांदा मंजित हान लक्सताई मदुदी मसिगी कॉन्फ्लिक्ट से कनाना क्रिएट तौबनो अदुगा मसिगी कॉन्फ्लिक्ट न मरम ओइरकांदा मांग तालम बाय ते मांग तान बदि यामक नत्रसो यस नसाइगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर अमदी डिस्टर्ब तौरुरे अदुगा छात्र सिंग मतम खरा लाइक तंब फंगलुद्रे मसिगी दायित्व कना लोकदोरिबनो हाइबे वफम लक्सगे मंजित structure systems the kaitharak pagi achauba mami mani matang sida taris maramdi government na matam chana kugi ek me ama lo ke ama pass or implementation tau da bhai dar mabungina Catholic mission school sing say society magi makha da chalai bo raga su bishop house tagi hairiba Catholic Kansipur sida aikogi in particular oza ama hai tare father ama kugi transfer policy ge mari lena na chhatra sing da ton ba makal makha kya gi mental disturbance me ama academic sort pihan gi bise masi gi responsibility se bishop house problem thoib adu mapung wena akhoi gi society gi structure da khoi gi education gi wahan thok se threshold trying to the act of them haraga su khoi gi mapung wena education gi panari ba angam mathau sing haija batai mapung wena gam ena matam chana akhoi gi mission school boiro private school boiro even government school masamak boiro matam jan akak na ba rule and regulation no kada thamahudabagi achauba mami mani Catholic mission society da tarise aduga mungsu ngasai gi Catholic school Kansipur si da transfer gi matang da crisis samkak tholai se ta sengna angam ba tanarakba aduga mungsu ngasai gi human resource ngasai gi ai ngasai hai thamjagi ba merchandise on thorok pa ai business trade na moina on thorok na mon kan ngasai gi ma transfer thadok pa na thadok thaba sigi question si da ngasai gi sam kai gum khara gain khara manung da controversy kara laibra habagi achauba question amudune tholaise maramda ngasai akoi ngasi society sida lairiba education gi mage pattern sida scenario sida hayeng gi preparation yaudraba ngasi chatli bala mi sida dum chatlaba adu tardi akoi khonai gi tungi education system se tasengna ma akoi gi collapse system amaki machat chathara kadoine ba maramda asigumba khonai gi machat che akoi ngallingai da Catholic da yan han ba asigumba transfer gi matang da crisis ma tholok pase akoi na tabu phangi ne masi khuna gi ne afaba mukak na tayar akoi Catholic mission school sing se afaba amagum na launarim ni tasing mama pa mayama parents guardian mayama admission gi matam da ahing lek tana queue sang na chit cham chani gi haitare lising ahum mari na lepa kanda admission du phang na di na lottery yang nori ni haitare du highly asigum school sing se da koi system se gi manung chan na haitare government se gi oraga su private school go su mission school gi oraga su kaithar ise akoi khunai se achauba ahuba makak swaida leire habidni tamo kaithar ko maram di mem lam ba ya du ga madu ki responsible loning malong da bana mani responsible to lohom to komising chen ba su yaro isab lawon ning bai mapu wapom du ni adu ga yes iru helo bada gasai gi maroi ne khwai ti hina so libdi chhatra community du ni chhatra community solok pa du ne AMSU masai gi tumin le thokpa ya da na AMSU na press don dung thoktra maswai gi area sing se thuna resolve to biu thuna ya poro adu ga direct tambagi atmosphere kan gi no yoksel le se tawmi kamai thamini ngai as a whole postmortem gi area du ni masi conflict kanana thon bano adu ga mate khara sangdra su yam hena sangdra su mate khara chhatra sing direct tamba phangan da ba madu gi daita kanan logo da ge kamai men ka ta ge hebni taw taseng badi khoi je social system kaithar ko gi mami indi tai yes sagi Catholic school gi administrative connotation jina daita lofum thoen khalaga su government as a whole responsibility government ni Manipur de any establishment koi government gi school wagera private school wagera lalol itiki wagera natraga kaino bank wagera any establishment has a according to the law of the land loiling in yes adu di private school lai si leibak si chanari ba law ding ma khada ling ba school loi gadam adu di leibak si chanari ba law du school sing to implement the hum to ya some moi area kara
साइबोटी नोगी ऑटोनॉमी बॉडी होइबगी नखोइन सिबोक तबो यारजु सिबोकती नोई तबो यारोइसे बिल अमा हदक कुई कुइदना अनोबो गवर्नमेंट से लाकान पास तबरे कोई रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर अन तोरगा प्राइवेट स्कूल सिंग कोचिंग सेंटर सिंग लेहि कईगुम खरा रूल्स एंड रेगुलेशन अमगी मखादा थमगा फी स्ट्रक्चर बो होइरो अदि ओजा सिंग हापगी चन कांगलोन बो होइरो अदि कोचिंग सेंटर सिंग करी करी इनगे हाइबे सिंग मयाम अमा सी यंगजनबा मा पास तबरे ला इदी हुजिक मंजिनसु थमगिबदुनी प्राइवेट स्कूल लोजबा कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल सिंगसी मोई भबदा मगा मगा एडमिशन फी वगैरह अदि ट्यूशन फी वगैरह नत्र अते अते फी स्ट्रक्चर की मानदी है फी स्ट्रक्चर से मानना होनबम चंगी मरमदी स्कूल अमदना 1000 पर मंथ लौरे स्कूल अमदना 500 तक लौरे अमदना 200 तक लौरे अदुगा प्रोडक्शन तो समानन पुथो दुदी वर्कने 1000 लौवा फम दुगी दी ओजा सिंग दो पे किदं वांगनी 100 200 ते लोगो पे अदुम पे अनि अनि की लेबर से थादबदा अदुम खरा दे अदुम खेना बम थोएबा मोन फंगिबा पे दु मतुंगिना अदगी अमु लौरिबा फीदुगो चानाना ओजा हिंद पे पेब्रा सिजु येंबे याय छात्र अमदा फी रुपा लिसिंग अमा लौरगा छात्र चामा तंबे स्कूल दुदा कारे बिसादुना ओजा द तोलो पीदुगा कायामना खेनबा लेगासु येंगुम थोये अदगी छात्र सिंगदना मिंचनबदा लौरिबा छात्र सिंगदुगी फी स्ट्रक्चर हाइतारे एडमिशन फीस द मखल मखल की बिल्डिंग फी साइंस की अदगी कंप्यूटर की अदगी लाइब्रेरी की मेडिकल की हाइबने सिंग लौरि मैम दो मदुगी फैसिलिटी दो पीरिब्रा फंगलिब्रा सिगी मैम जी गवर्नमेंट की लॉ दुगी मखादा थिजनबा याहनगदौने नत्रगति प्राइवेट स्कूल नी अदगी प्राइवेट बैंक नी नत्रगा प्राइवेट अखोई एस्टैब्लिशमेंट हाइदसु मान मान तव पंगयादे हालगति गवर्नमेंट से लितु जाय मा थोक तोहन लोरे अदि गवर्नमेंट हाना लाइसी अखोई लॉ ऑफ द लैंड जी इंप्लीमेंट तोंगना बा सिबु चना हनबने अदु चना नब गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंग लाइबा एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइबा सिना प्राइवेट स्कूल सिंग मतम चां चां यंगदौनेबा ngasai सुमति नागिबा कोई काउंसिल द बोर्ड लोइनमक रिकॉग्निशन लौबनिना काउंसिल लंगसुम बोर्ड नसु मखोइदि यंगथिनबगी याबगी अथॉरिटी लेबम थोय सिगी चटनबी सिंग नोय ngaktragadi noy gi रिकॉग्निशन ककनी हाइबि याय अदु चटनबी खरा इंपोज तोबम चंगे होजिकती अखोइ लेरसी प्राइवेट स्कूल सिंगसिना अखोइगी हायर सेकेंडरी थाकी एजुकेशन की बैकबोन होइरे सिटी एवरीबॉडी नोस लोइन खंगम पोनी अदि आफ्टर सम इयर्स कॉलेज बोदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंगना लोइ लोक्सल याब अकी बसे होजि लेतबसु नते अदुरगदी इन द हैंड्स ऑफ सम बिजनेसमैन होजिकती बिजनेसमैन हाना हाइबि आरे मन स्कूल तोरसिंग जे लाइकली बिजनेस वन ग्रे स्कूल तोबसिंग होजि लोइनम पैसा पाइरे जो कोइ लोइन खंगे मान जीरो दे हौरगा जो स्कूल तोरगा होजि लोइ पैसा पाइनाख्रे अदुरगदी मखोइगी मखुत्ता एखोइगी इंटायर स्टेट की एजुकेशन सिनाबाजी कदाइ फाउदा सुमिला लेजि गवर्नमेंट जि खनम मतम योरे मानदे सोसाइटी सिमगी सेपसी सेमकाददी एजुकेशन से द बेस तोरे एजुकेशन जी सोइरगदी सोसाइटी से लोइ सोइदोइनो अन ख्वाइदि मरुइबा सेक्टर ऑफ एजुकेशन से द गवर्नमेंट ख्वाइदि हेन पुनिंग जंगदबसे सि ख्वाइदि लाइबक थि हाइतायो ममांगी गवर्नमेंट ओइगेरा होजिकी गवर्नमेंट ओइगेरा अदुगा गवर्नमेंट खुदिमांगना एजुकेशन सेक्टर से द थवा यावदबा अदगी ओजा हापगा तोलो पीनी खंगदबा अदगी ओजा हापगा ट्रांसफर तौनी मफम द तौबा मदु सिगुम मयामगी ताबदा नुआइतबा थौदोक सिंजे सिना होजिकजी पिकथले अना गवर्नमेंट ना मसासिद पुनिंग कितंग खिंजनबिरगा एजुकेशन सेक्टर से सोइरगदी इंटायर अखोगी सोसाइटी सिस्टम से सोइरानी हाबिजी खल्लगा मसाइदगी सुंथो होब नत्रगदी आफ्टर 10 15 इयर्स एकोइसी आतुंग लेहरबने यंगजल लनिंबगी बुदी अतोप तोप एरिया सुयाम लेदी लेदी अदु यानान एजुकेशन डिपार्टमेंट सिन तंगाई फदना yes priority basis तो होनिंगे अदु यस सेंट्रल अथॉरिटी से सुगो सोदर लेबम थोय प्राइवेट स्कूल बोयरो गवर्नमेंट स्कूल बोयरो कॉलेज बोयरो माई मागी इंटरनल सेटअप के मतुगिना माई मागी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के मतुगिना यस मोगी पॉलिसी प्रोग्राम सुगो सोदर लेरंगोनी अदु मदुना का हेना मयाम मांगदा बदु के हाइतारे क्राइसिस हम थोलक तारगदी अदु आइदुसु गवर्नमेंट की बतम चप चाने इंटरफेयर तब गमनबा एनी काइंड ऑफ नसाई कहीं पामदब थोदोक्सिंग पामदब थोदोक्सिंग थोक्तनब कंट्रोल तौनब चप चाना मदुगी पॉलिसी प्रोग्राम लेबम थोय सेंट्रल अथॉरिटी सरकार नि गवर्नमेंट नि मसाई तुमिन लेसनबा तुमिन लेथोकपन यारोय हाबे अफमदनि इसे सुमतिबला नसाई यस नसाई कन्फ्लिक्ट से कनान थोन बंदुगा मतम खरदि मांगरे छात्रसिंग दायित्व मफोंगिंद्रे मसिगी दायित्व कना रेस्पोंसिबल कनाना लौदुनो हाबे अफमदनि इसे कमाइन थमनिंगी मसे आंगांसिंगना महै मसिंग तंबदा अकाइब पीहिबा हाइबसी डैमेज तौखिबसी मसी यामना सीरियस पॉइंट अमनी अखोई पोसै सी काइग्रे तुगाइग्रे ना अमा लेरगा मौ सिंजंबा यादबा मागी टाइम फैक्टर मागी एकेडमिक एटमॉस्फेयर अदगी एकेडमिक कैलेंडर
खुदिंग मसी लोइना थुगाइरक पोट अमनिना मसिदैसिदा अखोइगी एज ए गवर्नमेंट ना मियंग चंगदबा हाइबसे नंबर 1 याम लाली अदुगा एज ए बोर्ड एंड द काउंसिल टुए फो हांगबसु यावरे हुजिति मसिदैसिदा मकोइना रेकॉग्निशन पीदना लाइरिबे स्कूल अमरा मियंग चंगदबा हाइबदी की प्रॉब्लम दु खरा थो कांदा दुम लोसन जाकिनी हाइदना अखोइ कुमा येंगदौनी गेंगगा लेबसे नंबर 1 मसी याम फते मणिपुर ददि मसी याम तोइना थोपा अखोइगी दैट इज नो क्वेश्चन ओइदरबा हाइतारे मसी अखोइगी सनबी कल्चर अखोइ कल्चर दौना लेखला अब हाइतारे सनबी मदौना सनबी अमदौना लेखलापा अदुगा ख्वाइदगी हेन लुरिबे एरिया दि एजुकेशन जी बैकबोन हाइदना मयाम पुनम हाइनरी अदुगा एजुकेशन यावद्रगदि अखोइगी समाज अमु ओइबे यारोइ हाइबसु मिपुम खुदिंमना दुम हाइनै हाइनरगसु मसी एज ए होल अखोइना एजुकेशन दे यंगपा मतमदा साइथेंगि एजुकेशन दना अयाम फंगे एनी मणिपुर द थोप क्राइसिस खुदिंमक्ता मसी अखोइ इसा इसादगी हौरकांदा अखोइ लाइरिबा सात्रगी ऑर्गनाइजेशन सीएसओ अमदी स्कूल लिंगबा सिंग खुदिंमक अदगी पेरेंट्स की साइडगी सु सोइदबा नते मसी अखोइना इसा इसादगी सुम थोकांदा अखोइगी तुंगी नेक्स्ट जनरेशन सिगी दमक्ता या अखोइगी पिलर ओइगदोरिबा आंगांग सिंगी एकेडमी एटमॉस्फियर ददी अखोइ पुन्ना होनमिनरकांदा काहेंदबसिना ख्वाइदगी हेना मसी अफाबा मु ओइगनी ना सोसाइटी सिदा अखोइगी अफाबा मखनगी सोसाइटी मु ओइरकनी हाइबसी खाली अदुगा मदु लाइत्रिबा फावबदी अखोइगी यामना हिंडरेंसेस ओइबा अखोइना तौगदबा दुजो डोन्स खंगदबसे मसिना मरम ओइरकांदा सातगी महिमसिंदमदा अकाइबा पीबा हाइबसिदा अखोइना करम मखनगी अफाबा सोसाइटी मु पुरकपा ngamgadoino हाइबसे मासागी एरिया सिदा इदि याम ख्वाइदगी हेना मरु ओइना लवि अदुगा हौजी अखोइना ngasagi स्कूल की एडमिशन से मानदब याम वाखलप अखोइ मंजित हाइगिबा पोसी याम चुम्मे हंदक निमलाबासदा एडमिशन तौबा मतमदा 3,700 लौई अदुगा सेंट जोसेफता 5,400 लौई एलेप्ता लौई अमगा नाइनदबा अखोइगी यूनिफॉर्मिटी ओइदबा अदुगा मसीगी कैथोलिक की स्कूल दा प्रिंसिपल ट्रांसफर तौबगी एकेडमी एटमॉस्फियर दा अकाइबा पीबा नतना हंदकी लाइरिबा अखोइगी 2017-18 की एडमिशन की प्रोसेस है मसीदैदा आंगांसिंगसिदा यामना अखोइगी हरासमेंट पीबा मेमान तादबा लाइकसि तमिरा तमदबरा खंगदबा अदुगुम याम चारांगनबा मसांगना थोखी अदुगा लॉटरी तौबा मतमदसु अखोइगी यामना सिस्टमेटिक ओइबा मवंगदा तौदबा मियांगी मांगददि लॉटरी नेना थंबा अदुगा इवन सेंट जोसेफता 250 लॉटरी ओले अदुगा वेटिंग लिस्ट तगी 5 अमा खंगलगा अमुसु ओले मदुना करीनो हाइबसी यामना अखोइदा सिंगनानिंगाइ ओइबा अदुगा एलेप्तना लॉटरी सि साम ओले अदुगा अनि साम गो हुंदा ओले निमलाबासतना साम ओले निमलाबासता सेक्शन ए बी हाइबा महांगे अंगनबा खरा अखोइगी हौगलपगी टाइमिंग सिदा सेक्शन अमदा अंगाम मौदा तमे मदुगी मतुंगदसु अदुम मिंग चल्ले अदगी अंगांग सेक्शन ते अनि खतंग हांगे अदुगा इवन सेंट जोसेफता सेक्शन जी ए बी सी डी ई हाइबा महांगे हंदकी सिदा हांगबसिदा यामना मरुओइना अखोइना याम ngakpa ama mukta पृथ्वीगी मफम खुदिंगमक्ता अमुफोक थोक्तिबा थौदो अमखक उबा फंगी सेंट जोसेफता हाइबदी सेक्शन ई से हांगबा मतमदा अखोइगी यावसंगी सुटी कारबा मतुंगदा रोल नंबर पी अंगांगसिंगदि लाइतंबा काहल्ले लाइबक थीदना अंगांग अमा स्कूलदगी मांगिबा तारगदी मखोइना हाउ टू एमिट कमाइना एमिट तौनो अंगांगसे कनाने रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदबनो स्कूल दी कहलगा रोल नंबर पीदबनीना रोल नंबर पीदबसे स्कूल दुदा अंगांग लाइक तमदि हाइबगा सब माने अदुना सिगुम्बा सिस्टमेटिक ओइदबा मयाम अमा अखोइगी बिशप की मिशन स्कूल सिंगजिदा चाथरकपा हाइतारे यामना कुसिरासी ओइबा मनिंग तंबा अखोइगी एजुकेशन की कांगलोन सि थुगाइरकपा सिगुम्बा मयाम अमा थोपसिना मरम ओइरकांदा पेरेंट्स सिंगददी यामना अवाबा अमा मायोकनबा अदुगा हौजी इवन हौजी मक्ताजु अखोइगी लॉटरी तौबा मतमसिदा अखोइगी ऑल मनबी स्टूडेंट गार्जन ऑर्गेनाइजेशन की साइड तगी मरोइना थमनिंगबदी लॉटरी से चहुम ओलगा चहुम ओरकदबो ओरगा चहुम पुलप ओपीबा अचुकुदि ट्रांसफर की मतांग खंदबनी अदुबु एज ए होल यंग पुकांदा प्राइवेट स्कूल मरुन कैथोलिक स्कूल मिशनरी स्कूल सिंगसिसु करिम कांदा एडमिशन मतम बोरो फी स्ट्रक्चर बोरो मामान तौनुगुमोंग पंगतोक दोबो याबसे मस्वाइसे गार्जियन की थमोइ सिंगसि इपेन पेन बोइदे हंगबो वहांग दि कोंगाइनी हंगबो याबै खुदोंग चाबसु एक पंगदगुम तो हंगुरगसु असुंग खंगदगुम तो स्वाइदो रंगनि मंजित अमरोम धाइने लोसल कुसे मंजित लाक्चनिंग से यस मस्वाई से मपी मपा पानदबदोना कोइचेन चेलग लेबसे मस्वाई येंग नुवाइते अदुना सेंट्रल अथॉरिटी हारे कांदा सरकार नि ngasai taubin thambi ke ba
policy program matang se already policy di sem grabni ekam de do implement to to wafom duni aina haijening ina loshal khista Manjit AMSU ki site ki yes matam handa ki chu class matam sana boycott tore satra ki academic infrastructure karak marum kan AMSU involved tore ini AMSU interfere tore ini yes hujiki matang se policy program se implement tongona ba kari khongjang khare na khongjang changchan ba khare na pressure pi bagi matam do oibireni khan bi brasine Manjit pressure people gi mathodi yam tarizan da point nang sai gi NDA government gi matam da 2000 da khoi gi national curriculum framework NSF se adi drop tor mine 2005 cha high riba pot se implement tor kan da masi fa ba each and every content syllabus sing khoi tamalai hai ta 2005 ta tam gi ba lo gi ba khoi gi syllabus ki curriculum gi part haiza batai masi fa ba khoi change saudre sina marom kan da sai gi 2005 tagi 2018 hojiba akhoi syllabus se curriculum ni tamala khonina angang sing sida khoi gi anoba new idea ma explore khoi gi malem yin tholai ba explosion wall sida di khunai se own program tam da responsible or satra sing se si gi magi mental capacity je hengalande aduga muksu ngasai gi catholic mission school sing sina ngasai gi high ba khoi gi social structure je kai tharak pagi macha ma makoina admission ki process bo ro kasu adwa administration ki process bo su kaitara ku macha ma yam chawna mami ta bani na koi gi education system se catholic mission school paw yam chawna ho bam kak sai da akoina naina yari sine matang sidai tar adana ngasai gi hai ba catholic mission school sing da tori ba mong se tasing na parents ya ba guardian ya ba pelamoi adi ichina ju thambi gi ba neural last koi section AB laibasida mi 70-80 gi mathak tani koi angang koi boiler loi badong namjal thamise adubu RTE na haidi maximum 40 student class room mamada haitare ado higher school sidi implement tawde ado masina tai kana kanda koi education system je pura collapse oi rehamni tasengna in the state koi state da ai koi society da kaithar education system masi government ga over responsibility ne education wanghan gi ba kahen gi ba sidi chahi cha kya me khat bangam moida ba awa ba ahu ba mane ba lan na koi gi war to mo dam da leba khunai tum na wangal ju mu sangwa sagal kan da hola kani ba masi bang ni ros mana ga sagi koi gi america na je heroes mana ga sagi atom bom thadar ga su amuna sangwa sagal ga hogot pangam mi se adu education da mangan gi ba khunai du di achaw awa ba hoi ni ba adu ngasi akoi manipuri khunai da education system paring sang nang sahi kun kun thani phu ji kai la ko ni na akoi khunai sing ngasi dumong backward ore ga lai se ta sing ngasi maling gi honglak li ba khunai pun sirol da mai ro activism ona akoi su ta sing na anoba new globalization gi chil se yor kan da on ba khunai gi pun sirol program ba tongan ba information technology gi matam si da phangi ba advanced knowledge sing si lawra kan da mai ro sing si da skill development gi tambi ga da ba dot adugi awareness program to goda bodang si society ki social system structure kai bana moro kan dang sai agitation gi college ki oza awat pagi transfer to gi policy soi bagi administration process soi bagi ton ba thangnari ba issue meam se ko gi social system structure mapung mena education da kai tharak patagi ne ba asi gi system se government matam chana look up to kan da masi auba new policy on education gi laiba ko gi hoji dream project amon leriba table to udri ba se am tun table to thopira kan da maleng gi honglak liba neo liberal education gi chana ba education system ko lamdam se chatnan bu mathau ta ha ba tong thomjani ta okay tawbi loshalak pase maroina matam du ki sarkar matam dum ki leriba government sing sina education gi ano policy miam chadabam thokpa tangai phadana lakshan na ba che lakshan bai di heta paisala thamoi bom nataba private pu ro mo bo ro mai gi leriba film sing se kai da soi ri kholi yeng bu yana ba film se policy dum nei changu bu ya dum na tan sam hara kanda adodi masigi policy program sing se paikhalan ba bilam di ka sai ek amdi le re implement to do ba ne barabar sum matam pum da theng tara sum chali se kari gi no sini tamo masi maram kai oi do khang de khangam do male swai de kham education a chong gi ngai bai du oi do re na taga ai hai education lak protest thorong gi ta adum han implement to pa ya dab chala sini ta hojiki sarat kano ne irai lai da ba area khra le okay masai ek tu khak implement to wi da mak di adam lu tiang khale mam di ek tu khak implement to wi mam di rules and regulation khra hapsil laga ma to sema ga ek tu bodi pass tore karmai to na nan ge te ba rules sama de ge to ek tu ge rules to sema ga implement adum to wi an lurei di akhoi ge society da ek ama kamaina implement to wi kanan madu enforce to wi du ne Hojik hanagi lejaiba pot kharaji enforcing authority ji education ge damukta di education department wari
education department na enforce to ko education department kana na ran to question la ne education department masi magi kana to body control to hom education minister oi hom to si akoi na mayam na khang bo pot no wai ade education minister sum kana control to sum mathang la kan question si la kan dai koi gi yembi ge irunga ani gi question jang udole ade live posi akoi ai ga sai mamang thang social system ta kar pa gi mami khre dum yaw ri ba sai ichen du than bi gi ba admission si da akoi gi laifum to ko satra ti he di ga ba lai ba ade gi lottery to bu de gi lo bu ni he sigmo myam ji kadai de no da school du de khoi de ai di clearly de dinai moi da gana charge to ning de ai khoi gi su do sam yaw ri se khulai pa ba la lo ba sa ba la lo ri ba hau da ba khang ba kang bu khar gi chi thi tha ja la ni sit pi hai ra ni adigi tongan ba body sing degi pressure pirani mingchan bihani ML minister sing anga mathok lani officer sing lani sigumo mayang gi pressure sing ji Catholic mission school sing gi loi namjan bi simu jo khoi modu khang de ya de wa khoi na moi de blame to su ya de moi ge so ba lai te ha de na te khoi moi su 100% kan ka pi wa na te mission gi matam de moi so many pressures le ana pressure mayam du da moi na lottery si Sani to go to do jam yang kai khak tor ga cha yang kai yim de khut to pura thame mayam de gi Secy adjust tong no an sigmo mayam ekhoi gi phatta ba su ekhoi madu kan khaloi dong ni madu ekhoi to der ho na ga dong le ba ekhoi na chuma ka na ma khoi de ekhoi si to dia di hai dong le ai na la lo ram na ai no moi de kem dong de likewise khoi gi government school khar su khoi prime area da le school khar si de ekhoi khodi ma ming chen ba me age higher secondary वगैरह college वगैरह kitang cha tha phom de khoi kana ming chen ba de ana si me amje ta na ji kana ta na gi machin dong ba policy makers sing administrative ga to ba khoi gi thongna le ba thau ba sing ji na loina ma sai to le re adu di moi na policy chem kan da sai da aran ba to bu mo ju hai ngam de ma ne ma su la lam ni na ana ma se social system da ho bang khong le gi du na ne ana ho ji kam to hon janing ba di satra no gera civil society organization no gera political party na strike to bu du na na te ba ai khoi gi mind se jam clear bum chang society je koi mang du pu ge ga di ai je hana na clear to thum chang ai ngon da gi clear to kan society je clear to gom ne ba ai na seng dra ga di society clear to ga do so ngam moyo ai khoi han seng to gom chang ai khoi na aran ba to de ma kai to ye number 1 ai khoi electoral system ne khoi chum to gom chang ai khoi na phati an ha na law ba mi ma du khoi na ma du e je ka noi tha ga ga di khoi han phim da dum lai ne yengo mayam na mamang gi government ma to da phati ho mayam du khoi loi tha ga la di Chapalan la kare party maming hongge bi ai loi hongge bi ai ana sigumba khoi social system da kai the le si chum thong na ba je khoi I ho ma khak ti changi I ho si da ka education ki kan ta ba social system si chum thoga di education ma tom phar ka ne education phara ga di atai system ni loi long hong bu ya ne if the whole system is okay education chu dum phabada dum yaw khra dawni yes loina bakti ayam bana ma se section point to ye du karim kan de education ni kari gi khoi gi sector se yam maru ba phibam oi bani na tungi yubrel gi semak pagi adwai area du oibri education system se matam pumda khara hena mang thana phaning we phom duni aduga yam soksan ga do du su so ning da we phom duni yam chengna ka yes overall as a whole leminary sing je pulap sem to kom ti changani chum to kom changani isa na chum to pagi chum thok tani ai be phom duni mingonda langdringe da mingonda chaidringe da se lo shalak pase kari haibi ningi se swai matang se haidi policy dum di war swana dum masi yam thuna putokona phanen thambi mar kamai thambi ningi se masi government su magi rule and regulation lo na mak lai adi already hana sem dana lo na lai raba pot ni na masidai sida khoi gi as a whole Manipur state sigi oina khalaga tungi hora iba angang singja phaba khunai ma akhoi future da proper ngamna na bagi dam ta athuba matam da khoi implement to honingi aduga sida honorable chief minister na sumiyang sanghaningi aduga education department gi library ba khoi honorable education minister na su masi aphaba maikai rom da purak na bada he na kumang jackson na thabak to haningi aduga khara hena miyang sanghaningi aduga akhoi gi ngasi mission school da thoiba problem mayam se punna one time tang shop to na ba khoi na mission school gi kambuna su quota system tham se lepi ba aduga akhoi manung gi bu oiro mapan gi bu oiro adagi MLA minister bureaucrat officer bu oiro makhoi na masidai sira emission gi quota ni bagi thabak se akhoi punna thaduk minara kan da yam peacefully akhoi angang singda mai masing tambada tangdu leta na tamna na lambi rom da purak na bo na bada akhoi punna masida sojok piminara kan da quota haiba akhoi ming chambada quota na amang si inong nong na le iba pose ngasai gi maru oina mission school da
masigi pose akhoi as a public as a whole akhoi loina ma thadok mina si haibase ai Manipur miyam da appeal tawning thank you Manjit aduga taw be aduga last one hoi habi kitang tun tam te to akhoi whole society as a whole khoi ge as a world is loi hong last 40-50 years ta khoi leramsing loi change tawre say example landline telephone lamdegi mobile akhre landline almost sigre adigi film roll tormedegi digital camera on gre adigi hoji solar light ki everything change adubu education pattern je last 100 and plus year degi hojibu ko joni classroom laiba blackboard thamba wazan changaga cho or something par ga dum takpa sai system de hongam dre and atai hongi swana education system je hongna ba ekoi thinkers sing policy makers sing or administrators sing kin khalaga ekoi lakadar generation ji ka chana ba education system ka teng di hongani ai jun de etobjuni thank you tong be aduga ise kanu ise khoi gi Sumatibala ngasi impact news do lakpi badu ngasi gi manung na se mapung phana bitai loselak poti kai khomnu jere ge sau makpo amu kan thagat chare ngasi gi damak ta impact news gi manung na batang solution jana batanja role adu lamdam sita tholiba thokdok wa thok kya gi marik sumber report ki damak impact news mi yeng ta dun lebio